profesoru Krestiću na svemu što čini da se mi kulturno sačuvamo, a on može uvek računati na nas ćiriličare i sve one koji podržavaju tu borbu za očuvanje srpskog identiteta. Ja bih hteo da podsjetim takođe da je ove godine, 2015. ravno 100 godina od prve zabrane ćirilice u Beogradu i okupiranoj Srbiji tada. Ćirilica je proganjana tamo gde su živeli Srbi, u Austro-Ugarskoj monarhiji, Bosni i Hercegovini i tako dalje, ali kada je 1915. godine austro-ugarska čizma stigla u Beograd i u Srbiju, jedna od prvih naredbi je bila upravo ona o zabrani upotrebe ćirilice kako u javnom, tako i u privatnom životu, i to nije bilo dovoljno, nego su sve štamparije, jer su bile samo ćirilične, drugih slova u Srbiji tada nije ni bilo, bile primorane da predaju ta svoja olovna slova i ona su pretopljena. Nastao je mrak okupacije i jedino pismo koje je tada korišćeno bila je latinica, a onaj koji je bio upravnik Srbije od strane Austro-Ugarske nametnut je bio Hrvat. Prema tome, mi smo tada 1915. zagazili u ono što se kasnije proizvodilo kao jugoslovenstvo, bratstvo, jedinstvo i tako dalje, gde smo bolje čuvali ono što je tuđe, ne ono što je nama blisko. Ja bih sad zamolio da počnemo ovaj naš radni deo i kao uvodničara bih zamolio da vam se obrati kustos Muzeja primenjene umetnosti i veliki poznavalac Hilandara, gospodin Dušan Milovanović. Dušan, izvolite.